Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukhari ham Muslim hadislari jiyintığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisi kitirildi. Sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: agar da Alloh subhanahu wa ta'ala birer adam balasın yaratsa, ul ayta ekan Jibril aleyhisselamga men shunday kishini yarataman deb. Sen de onu yarat deb ayta. Ham Jibril aleyhisselam da ul adam balasın yarata başlayı. Ham Jibril aleyhisselam ayta ikinci ferishtalarga, ko'k ferishtalarına Alloh Teala durustlikda shunday kishini yarata. Siz de onu yaratığız deb. Ham ko'kdagi de, yerdagi de mahlukatlar ul adam balasın yarata başlaylar. Ama lekin Alloh subhanahu wa ta'ala birer adam balasına qarata nafratli bo'lsa, ul ayta ekan: durustlikda men shunday kishiga nafratliman, ya Jibril, sen de shunday kishiga nafratli bo'l deb. Jibril aleyhisselam da ul kishiga nafratli bo'lar. Ham Jibril aleyhisselam ikinchi ko'k ferishtalarına shulay ayta: durustlikda Alloh Taala shunday kishiga nafratli, siz de ona qarata nafratli bo'ling'iz deb. Ham yerdagi de, ko'kdagi de mahlukatlar ul adam balasına qarata nafratli bo'lalar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Ya Rabbim, senin muhabbatine layıklı bulurga nasip et. Şol yollarını bizge jеңil et, ya Rabbim. Özüңнің nefretinden, özüңнен sakla, ya Rabbim.